Na ufunwa na musibu. Enare moi. Enare mjibu. Enare musu. Thank you for supporting NRM government. Kabini wale chana ni ya wale kijini wale kanipara wachini wanweka. Ana kakini ni chana, ana piruwe na kwa na chana, ana kalupiru kwa nyinyi. Ina chana wikini portani, ana kakini kwa ana bara wikini mo, ana monipa, ana kakini mo, wikini achini wayo NRM. Mzee akuwa dadi waka. Unasua eli yupi. I want to tell you something. That those boys, I'm going to work on them. Another thing, we are going to pay nurses, midwives, and we are going to construct this road from Karuma to Guru, Karuma to Arua, Karuma to Nakasongora. We are going to finish those roads. Anda ngini pedo. Thank you so much. Thank you so much. Wizo Mosirise. Kamilio anada. Wizo. Awalana. Kamilio ya yomba na yetali na mani. Parasa akubirawo. Ladies and gentlemen. Basara wanyawo. Isawa soseni. Seresemu. Yaba magugu yaba. Tuyagemu ko TV. Chobomanya. BBS to live. TV ya Kabaka. Start TV to live UBC tubabanja. Smart TV and TV to live. NBS to live. Ukede TV to live. Baba TV to live. Na TV ya nini to live. Ekitagene black amakola ko. Ale baba TV ya masaburo musi. Akala. Ladies and gentlemen, esawa sose video za mani ready. Ngaba tuna ready. Tuatwa zama mkanisa webali nyo. Isomacho chishamanyi nyo. Nebano hizo kwa tumanyi tulomana case ya ko lugambo. Chalenzo kusoma ko nabya ko mutonchi. Nani? Oyo mutoba mubi, nega tole mubi. Just yala. Usegera. Case ya tundanga ni vision wale kamocha. Namana agera yibiro obusasi. Kati presenter. Ko TV ya somo sakako. Yalete kuli magero bitekayo kalisoma bilala. Soma mawulire. President Museveni abaddeko eggulu eyo era nga ayogedde n'abantu abagambye nti omwaka luno ajja kukola ebintu bingi nnyo. Omusasi waffe Keizi abaddeyo era nga tulibawe. Webukeredde ng'ebigere omusezi yabadde akalala ekyalo ng'akwatiddwamu era betwogerera ab'ekyalo beebuuze ne bamukwata ne bamuba mizibu lwabukedde TV nsigadde Keizi baagolawo tusonyiwa olw'eggulire eryo n'ekirala twebaza Mwami Kalisa kuba ebintu bino yabimalawo. Mwami Kalisa ebintu abitadde ku level ya waggulu ate TV z'Uganda tuzeebaza kuba ebintu bizitadde ku level ki luli adda TV etta zaalina zikola ebirala nnyo okitegeera nga tebanga zi CNN BBC simanya biki katugeze tuli ku CNN abazungu ng'oli eri bamuyita correspondent abeera erimu katugeze ali mu field nze kasoma. Let's gentlemen welcome in CNN and everybody's in Washington. Donald Trump was having up Joe Biden and the powers in the New York State and the COVID-19 and the powers in the correspondent Michael Jordan says something. Yes, all of the line they don't have to continue CNN. They say from America says America is disrupted and not that kind of coyote. But it's also that coyote. Oli aliside eriko nali studio. Therefore, the Prime Minister thank you so much, God's friend, and yes, but somebody when you are talking about this for fair, Karasuba de Kampala, the Oxford Bachabrani, the Sanyo, Traganafune, or Sassu, America,
Nenga ticha wamwise. Ticha. Ticha. Okay, sasa kwa ticha.